Pamirsa Kintamani munggah dados kecamatan saning Guningayang wilangan Tengkes Pinih Ageng ring Kabupaten Bangli. Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bangli, sepisanan Wakil Bupati Bangli Iwayan Diar, nguwedarang iniki inucap ring acara diskusi megenah ring Museum Gunung Api Batur Galahe Lintang. Dani ngowohin kasus tengkes ring Bangli Kantun Ageng anutin saking hasil survei status gizi Indonesia warse kali-tali kali likurne lintang tengkes ring Bangli munggah ring wilangan sieu koma siki persen. Langkungan wilangan ketah tengkes ring Provinsi Bali. Pinih akeh kauningin ring Kecamatan Kintamani. Manut Dani pamidab-dabnyane nenten wantah sangkaning kekirangan gizi saking faktor ekonomi nanging taler mawinan pola asuh yayah renan nyane. Pola asuh mapaiketan sareng asupan makanan majang anak alit sane nenten nguratiang gizi sane becik. Tapi malih ring tengahing panglimbak teknologi mangkin akeh yayah rene sane ngelaksanayang pola asuh antuk ngicenin anak alit ipun HP. Manut Dani pola asuh mabuat pisan ring kesehatan anak. Ring sajroning pangupayanes kasus tengkes ring Bali, diar mausang paiketan Dani sampun meprekanti sareng para majelis desa adat MDA, PHDI, saha perguruan tinggi. Ring galahungkuran paiketan Dani sampun ngicenin pembinaan majang 6 dasa pasang calon pengantin sani kuantu kantor Kementerian Agama. Anutin ancang pemerintah pusat kaaptiang ring warsa kali tali Timan Bali sampun bebas stunting. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.